YouTube Belgrade 26 vam predstavlja san koji najavljuje najlepše vesti. Ako ste ovo videli, počnite da se radujete. Ostavlja jak utisak. Ako u snu vidite jato ptica, to implicira da biste trebali da požurite sa poslom. Moguće je da se vaše školovanje udužilo i da poprilično kaskate sa vašom generacijom. Dešavat će vam se da sa jedne strane posumnjete u ispravnost odluke koju ste doneli, dok će vam sa druge biti krivo da trud koji ste uložili tek tako propadne. Međutim, ubrzo ćete shvatiti da je krajnje vreme da se uozbiljite i da privedete kraju ono što ste započeli. Želit ćete brak i porodicu za koju će vam trebati posao, finansijska sredstva kako biste je izdržavali. Drugo značenje je da ćete otputovati sa društvom. Vi volite da ste okruženi ljudima i nije vam bitan izbor destinacije, već dobar provod. Verovatno ćete otići na izlet ili na odmor sa starim prijateljima sa kojima se ne viđate često. Provešćete lepe trenutke prisjećajući se zanimljivih dešavanja iz mladosti i stvarajući nove anegdote koje ćete tek prepričavati. Dobro će vam doći predah od svakodnevnih obaveza, a uz to pričat ćete sa ljudima koji mnogo znaju i čije mišljenje veoma cenite. Značenje sna može biti jednostavnije. Ukoliko ste skoro videli jato ptica, to je sigurno ostavilo utisak na vas. Dakle, ukoliko vam se svidio ovaj video sa kanala Belgrade 26, lajkujte i komentarišite.